Dumelang Thobela re a lotšha go tla mo lebogetseng ebile le theletše le gona le kgono ke la bohlano le lengwe gape la taba ya ka le Mankoko Baby mo go Thobela FM bona ke timela dikgokaganyong tša le ya go gore o ipsine ka manano la go tshwana le la le kgono le ska go feta ka baka la gore o re motswereng o kwešiša gabotse gore tše tša mahlale o ka di šomiša bjang gore di go tšwele mogola ge re bolela ka artificial intelligence o di tseba bokaone o tlo di hlalosa ke ka fao ebileng go nang le foundation e leng gore go yona o ruta batho ba bantšhi le gore ba kgwetse tshedimušo ka baka la gore go tšwa magaeng mo e leng gore ga o tsebe gore o ka kgwetsa ka tshedimušo go ka go dira gore tše dingwe tša dilo di go fete o sa tsebe gore ka bala gore o di kgwetsa bjang o tšwa garamphiri ka moga molepo ke mang ge se Mahine wa ga Mosana Mahine dumela sesi Mankoko okay ke gona lena ke gona tle ka nnete o tšwa ka mogarampiri ke tšwa garampiri gana ka mogarampiri ana ka mogarampiri mogarampiri dumelang o tšwa garampiri ga molepo yes ke nagana gore o go tsena tshedimušo ye ntšhi e leng gore o bo o nyaka mo bophelong ka baka la gore rena re tswang magaeng dilo tše dintšhi di re fetile ka godimo e fela o mo o leng gona mo bongwe nyaka go tla go fitlha gona bjale o kgonne bjang o e tswa garamphiri tlhamone ai garamphiri re no golela gona re bala ka dikerese mara re sa tsebe re balelang re ya kae ka lebaka la gore dilo tša ditshedimušo re di kwa gona go Thobela FM a re theeleditše Thobela jwale ntle le moue o bo o sa kwe selo ne go sena poleke tše dintšhi mo baswa ba ka kwang ka taba tša sekolo mo e le goreng o kgona le go ba le di-choice so nna ke ile ka thusa ke teacher wa science e ke tsena Mapadi High School ke yena o e le gore o ile a nthusa ka go ntlela le di-application form a ke fitlha ko matric botse o ntletse ke sa bala grade 9 so ke applyetse ko University of Pretoria, University of Limpopo le University of the Witwatersrand ke le ko grade 9 so ke yena motho e le goreng o nthusitše ke mme Monama re mmitša ka mme Monama a ntletse le tsona di-application form tšeo then ba nthusa ka gae mami a nthusa ka ditlatša and then ra di romela re sa romela ka poso e sa le nako tša di-post office yeah and then that's the only way mo e le goreng ne ke hwetša like the first exposure ya go kwešiša gore botsebotse after matric go na le di-option nyana so ka lebaka la gore ne ke studiša stream sa di-sciences then ke applyetse di-course tša go tsamaišana le science yeah o go tšo ditšutše ba o tseba gore o nyaka o dirang ka baka la gore o ka re lerato le la tša matlhale le tswa morago ko e leng gore ka nnete bo o dira tsone di-science go gola o bo le ngwana mofutamang yona ke gola be ke lapiša ka gae ke ba lapiša batswadi ka lebaka wena wa go bula di-radio tša ka gae o isenya ka go bona motho wa gašanga le ka gare not necessarily technically in that way but in terms of like questioning and reasoning ne ke ba frustrated in most things ne se nna ngwana o la le goreng o ka mmotša maka ka something gore ke re why metsi a ema blue why re bona river ela kua why metsi a le ema blue o ka sempotse gore a ne dae ke tlo botša gore e tšhetše ke mang o e tšhetše neng botho jana mohuto o jwale ke no gola ke le ngwana o le goreng o jwale in terms of reasoning capacity le go analyze dilo I was very good okay lebelele ba ba kae ka gae ka gae botsebotse nna I was second born from a single mom but then I was adopted through family preparations or like arrangements by her sister who doesn't have children and her husband a re boele sepeding sela sa go garamphiri ra tseba re tša matlhale tše le šoma ka seja tlhapi fela o nyaka ntše re boela morago gape le sona se ne go raka ke sa re go adoptiwa ke tsebe ke ka sepedi mara a ya go adoptiwa ba kwešiša gore wena o tšere ke setso e leng gore o ba sa kgone go kgwetša bana wa ka gae ba ka mo gae ba ino kwana and then ba re go kwana bana ba ra wa nna re tla godisha ke yena jwale mo go my mother ke nna le my older brother and then ke na le younger sister so re gotse re le ba bararo okay napile wa tsena sekolo wa fitla mo e leng gore ka nnete ba go thuša gore kgwetse diforomo tše e leng gore ke tša gore kgwetse dibasari go ya pele napile go diragalang lamile after ga ke seno applyela go di-university botsebotse difomo tša di-bursary a sanka ka applyela bursary because a sa ka hwetša difomo tša go applyelana le di-bursary ke no applyela go university then I think ga ke seno tsena ko grade 12 mathomo a ngwaga ba re romela mangwalo gore re tle re ngwale NBT test ba e bitša national benchmark test ne ke sa itsebe le o tsebe gore ke eng batho ba why ba re tlo re ngwale test mola re preparela jwang ke test ya mohutamang and then ga ke ya mo ka yo engwala ka ya vets ka fihla ka engwala ka e faila
ka e faila then e ke gomela morago mara luckily it was only related to course ye one e ke applieding and then ka kgono ba lucky ka kgono tsena go vets ka environmental sciences and then that's when I started ka 2010 go University of Vets ke dira environmental sciences. Okay, morago yona wa tswela pele ka eng gape ka baka la gore le ka metsing wa tsena wena a ke tsere ke fe yo sa e dirang. So then ke sno boelela ke ile ka ba le bothata ka lebaka la tsona tša masheleng because ne ke hweditše bursary ka word of mouth e la gore ne gona le kereke benya go thusa bana ba ba tswang ka di family tša o tlhoka and then kereke yona ya tla go sekolong ba choose top 3 learners go class ya rena ma grade 12 but then during that time ka 2010 the bursary never they asba khona go patela anything and then ka ba ke palla go ngwala di mid-year exam and then I had to drop out. So I drop out, it was very challenging because I had to go back at home ke dule le my dad, the adopted father. Then ke dula le ena na busy ampotsa tra gore kore ampotsa gore ka seno phela o dutse ka mogae wa ke khielela kore ke a tsoga ke mmereko wena o dula ke khieletse a o tsuka gate go diagalang ampotsa ka batho ba go ja di drugs ampotsa ke megwa like batho ba o ipolaleng kore a tshoga yona ntwe gore nka feletsa maybe ke dile ntwa mohuto cause na bona gore ke change anyway. Yeah, then aba antlhotlheletja around towards the end of the year to reapply. And then ke tlo ya ke boelela gona vets ka gore e gona ka nako ile reng ke tseba gona cause ke ile ka tsena for like 6 months. And then a ke boelela ke fihla ka kwa ba bang ba bolela ka NSFAS. Ne ke sa tsebe lo etse gore NSFAS ke eng ba ra wa gona le financial office e ya kwa ba tla go thusa ka nnete ya ke fihla ba ntlhalosetsa and then after ba seno explain or ke eng we apply la jwa ba mpha di form o ka re ke feditse a whole week ke boelela ke thusa ke mme o mongwe ba bereka mo officing tseo gore re apply then e re apply then aba fetsa mpotsa gape gore go back to your faculty o ba botse gore ngwagola ne o le you had to drop out because information go gona mo system then you'll have to reapply unyaka go apply the same courses na ka ba ke re then I reapplied and then ka gona go tsena ke dirile my first year up to my third year in environmental sciences then after ke sno fetsa ka ba ke dira an honors in ecological engineering and phytoremediation which was we were focusing on remediating like toxic mine lands mo di mine di dumpan their waste re shumisha metlhare ya go ba le mogwa wa go ntsha matswaya a sebeng gona mo mobung a affectang metse le groundwater ke rona le batho ba nwa metsi a boriwa so re tra gore re a di ore abe kaona ska ba affecta ke di acid mine drainage je le gore di mine di cosite during the mining processes na mile ke ke hweditse bursary na mo through my supervisor for my honors and then ga ke fetsa ka ba ke re ke lapile sekolo ke kwele na mile ka ke apply internship ka ba ke hwetsa internship through Department of Agriculture ko ke ile ko le phalale le veterinary clinic I was a veterinary technologist so because science ya rena re study shiteng ke metlharo bereka ka metlharo bereka ka environment and then also o bereka le ka diphoofolo ke sare ke tlore phatlaletse o tloga betlare mo le leng gore le netefatsa gore a re no metsi a letswa ya go boriwa o ya diphoofolong jwale yeah so it was very broad kana mogo wa gore go ba le khoso tse di tsamaishana le metlharu di dirang le tsa go tsamaishana le mmu le maswika then le tsa go tsamaishana le health either ya diphoofolo at that time na ne ke dirile ya diphoofolo then a ke fitla mo go veterinary clinic ka bereka as a veterinary technologist intern but ke boregile within le batho ba thomo ke jo ba gole le batho ba ge shuka moka so khodi ya mathomo le phalale ke ya zama kore ya ibe ke se happy mo moyeng ke ba botsa ka ga ba rawa ga posantse bereke ke ka mogo batho ka moka ba fitlang mo la mile ke no ro bona ka khodi ya bobedi o rawa a ke bone a ke enjoy and it was because ne ke na le chronic sinuses la mile menkgone re dira di postmortem ja di phoofolo tja ba rui ba di
le di bitsang di-package tse digolo-golo like bo Kruger National Park. So batho ba ruang diphoofolo. Yeah, so diphoofolo tsa go swana le di-lion, the big five. So if farmer e lwetse ya like a buffalo if e tlhokofetse ne ba itlisha gona mo gore re kgone go checka gore e bolaile ke eng go na le because ntwe ba try go idia gore ba make sure diphoofolo tse a di bolae ke malwetse maybe a diphoofolo a di-bacteria agree like generally in the public batho ba tseba swine flu ka lebaka la gore ke yona ba tseba gore e bolaya dikgogo and so le tsona diphoofolo tsa mohutola di na le malwetse a le gore a di threatena too much and ka lebaka la gore di a tura a di belege ka bontši so ba try gore ba tlhokomele health tša tsona. So if yete e tlhokofetse ba itlisha kwa ana kwa clinicing, then we have already a postmortem a yona. So vele because di na di huile monkgola gona e don't bolaya. So that was one of the reasons I quit in 3 months. And then ka ba ke boela ke yo dia a master's degree in biochemistry. So that's when I then turned from animals to like human health. Then ga ke dira ne ke checka go tumile medication ke wa diabetes, wa type 2 diabetes, but metformin. Yes, so we were trying to check agere medication o mongwe lo mongwe if o produce ka pharmaceutically o na le go ba le di side effects. So Rena then through my master's project we were testing ntongwe ba re oleonelic acid. It's more like olives. Yeah, it's one of the phytochemical from such plants. So ne re testa go bona nna yona ka gore e tswa mo mehlareng e ka se gone go fodisha go ba go kobatsa yona like diabetes and associated illnesses na without gore if ever to decide effects tse dingwe tse le reng ke tse dintsi too much. So ne re compare le metformin and then go tloga mowe ke dirile ko Northwest University. Then from there I went back to Wits to do a PhD in physiology. O tlomompele ga re tswela pele o sa le gona mo le be le bapetsa olive gore le metformin gore ka se gone go thusa batho ba sukiri ke dumela gore batho ba dutse ka dinanantlha ba re e re re go gore ba kgoditse eng tharollo e bileng gona fao. Okay, so what we found go gore yona oleonelic acid it was better in reducing the blood glucose mo mmeleng, and then it also nesna so because it is studisha dilo ja mohuto we re shumisha magotlo so a se ya ba le di side effects tse di kalo mo magotlong tse le goreng di cause ja mathata. So it was better than metformin. And then through that I got an opportunity to go and present those results in Spain, in Barcelona, because on a conferencing where a company with a publishing company, Vargi Molecules. So what they did was they were trying to do a conference drug discovery. So they were looking for new things that were coming in, and that study was one of those. It fit that platform. Namile ke bana mabare retle re khone go present the results tsewe gore wa khatlegang ale in the pharmaceuticals ba khone go itia from mo gore re nyaka gore jwale re die dipilisi ka yona oleonelic acid. Okay. A ga botse gone bele o shoma go dirang? Ga di jwale ke shoma as a senior technician. Okay. Yeah, go University of the Witwatersrand Department of Physiology. Yeah. Gone bele re ka lebelela mo nakong re le mo go yona ke boletse bo bofeng bo ileng gore ona gana gore le ka dira dinyakišišo ka bona le ka tseba gore le ka bo fedisha byang bo ileng gore ka tla ya batho ba boroko. So gani jwale na interest ya ka golo which was part of my PhD ke go nyakišiša tabe ya gore botse gona le malwetse ya mangwe because batswadi maybe ga o thoma bo ba le ngwana a ona information o tlo hwetša o introduce dijo tše di tseng mo go ngwana e sa lo monnyane. So dijo tše la ba gore di programma metabolism wa gage gore a no dulanya ka dijo tše di jwale go sona le tsona dijo tše ba le matswai di sukiri re hweditše gore di jwale di na le ntwela go no re boa boa o dijo tše di jwale. So ke dilo tše le re a di lebella gore go a kgonega gore if re ka programma metabolism wa ngwana gore a rate dijo tša setšo dijo tše le goreng
ka bo tsona a dina disukiri tse dintšhi or matswai a mantšhi le ga gola e tlo no ba ka mokgwa ena a tlwaetseng go ja ka gona go na le malwetse a mantšhi a e leng gore ba gona ba re ke le abela le na le go tsenelela le ka gare ga ona le kwiše gore aowa ge o le motswadi wa ka ba raowa bommage ba bile le sukiri le yena o na le yona bommage ba bile le bolwetse bo boitseng goba ba re ke kankere ba re ke le abela la lapa ka moka ya diragala taba ya mofuta o batho ba bantši ba tlho ba boroko go bona ka nnete so malwetse a rena re berekang ka ona re a bitša di-non-communicable diseases ke malwetse a go se fetele mara malwetse a go se fetele le ona a na le a genetic component meaning le ona a kgona gore e be malwetse a le gore a fetela for example o ka hwetša gore ka mo gae e fe le gore le ba bantšhi ka mmele o tlo no hwetša le tlwaetse gore wa ka mo gae le ge nna ke a gima ke di amara mmele wa ka o tsamaye o hwetše gore ke di-hormone e nto e le gore e genetic o ka seno stopa ka dijo fela namile go swana le di-hypertension high blood pressure le yona e kgona gore e be genetic le yona type 2 diabetes le tsona di-cancer tše dingwe go a kgonega gore o carry that cancer component on your DNA e feel gore batswadi ba gago ba ka ba bile ba ba le yona so bothata ba dilo tše di genetic go gore e ya le gore na e ka no ba dominant on your parent but wa hwetša gore say e le bana ba bararo ka mogae e ka affecta ngwana o teng yeah so ke problem a gona ya kore o thoma o tsentšha di-gene ka mogare di-gene di kore di kgetha ke tlhago ka mokgwa yona kana ka se go wa betse motswadi we leng gore ba humile ke ndo bora dilo tša go se ka tsela fela exactly ke dilo tše le gore di re tlišitša mathata fela barai a se gantši o ka no abela motswadi o le goreng wa tšea component ene e le goreng ke ya lehumo mara I think in terms of ba ile gore ke di-artist ba kgona opela ba kgona go tšea dilo tše di jwale okay a re ne peretsene tabeng ya foundation o re le o dutse tšatši le lengwe wa re ke nyaka go tla ka foundation e leng gore gona bjale ke a tseba gore le tsebega tša chatbot ke nyaka gore o re botse ka foundation le chatbot eo so Sisimankoko as I explained gore background ya ka e tswa kae in terms of go nyaka na le taba tša go tsena sekolo ke ile ke dutse ke ete ka lebaka la gore I do have a younger sister ka reno a ke nyake go be le ngwana mongwe o e le goreng o tswa from the villages jwa ka nna a tle a tlhoke information ka mokgo ka lebaka la gore go ra gore e boxa potential a gage namile ke ge ke nama ke re no man e re ke bitse batho ba ke gotseng le bona ke re go bona ke re a re kopaneng then ra ba re kopana e le nna e le Mmamokwadi Ramphere le Ramahlakeng Mpolayeng and then ra ba re forma Alphas and Alpharins Foundation so this foundation is made specifically for gore e thuse bana ka go accessa information so normally what we would do we have the annual career exhibition we will choose a school or we also encourage dikolo gore ba re ngwalele ba re botse ra wa re gopela letle mo rena then a re choose sekolo jalo ro invite kolo tše dingwe tše 5 or 6 and then batle mowe na mele ro approacha di company tše dintši gore re gopela letleng le botseng bana gore ba re berekele rena for example Esthobele FM santse gore ba die dikhoso tša mohutamang mebereko e beng gona for example in terms of media ke ya mohutamang cause ba bangwe ba no nagana gore motho mongwe le mongwe a bereka Thobela FM o bereka on air go se re go ne bo producer go ne eng sound engineer HR exactly so ke ge re kopana le yana company tšeo raya e re fitla mowe re dia di-career exhibition re ba bontšha gore aowa botse go ne mebereko e mentši a se ka swana le rena mo e le gore no gola re tseba bo doctor bo teacher bo nurse bo podisa so re ba fa re-extend the option tša bona in that way. Namile, through that then, we also then formed the Blue Planet competition, which is a competition e created like Dr. Natalie Rawasha, Dr. Moagabo Rawasha, wako uberega ko UCT. So because Liana, she is the first black person to do a PhD in oceanography. She said, this is not right. Let's see what reka bridge this gap. The first black this, first black that. We want our people to occupy the spaces doing. And then Rabare forma this competition at Blue Planet gore re tlo raise awareness ka mebereko ya di marine science, mebereko go tsamaishana le mawatle, di weather, and then through that competition ngwana o kgona winner. We've been sending in a 3 years now. Then we've been sending
two kids ba winning the competition ke grade 11 and 12. So we've been sending baba winang to a 10-day, it's an international cruise where they meet all sort of like scientists, ocean, marine sciences, weather services, in like climate change, all of in that sector. So this kids ba yo interact all of those ditsebi tšeo ka moka, including le bona this crew e bereka mo skepeng seo the engineer or batho ba tsamaišang skepe se gore na mebereko e motho o tsena jwang ka mogare ga yona gore ngwana if we interested mo dilong tšeo a boya o boa at least a ena le tsebo ye le goreng ke e ntšhi kudu o tseba gore nna e ke tloga mo go applyela UCT ka lebaka la gore yo fara this, or University of Stellenbosch ka lebaka la gore yo fara this, or UP, University of Limpopo and so forth, ba kgone go tsena ka mo di industry tšeo. So now ka gore dilo di a change o ro sa ro o berekela ka mo barawa ga di fela gape go na le ntho se ba re ke artificial intelligence ape yo le yone e tseneletse jole. Then once re bona re tseneletse re ra wa re bona na yona e ka re hola jwang ka mmereko re o dirang. Ra ba re kopana re forma a AAF chatbot, which is, it's like ChatGPT. Mara this ChatGPT, it's only fed information e lo reng e tsamaishana le dilo tse rena re di diang. It's designed to help bona di learners gore ka lebaka la re kwishisha gore batho a re swane o mongwe o a gona o bolela ga botse o gona go gopela thuso ba bangwe ba ba shy ba palla go gopela thuso e re forme an app e lo reng e tla gona gore ngwana le ga dutse a one a ska wa re yo simahine nna ke tshaba go mo approacha ke mmutsishe ka this a tsebe gore o gona go butsisha putsho tšewe ka mogare ga chatbot yewe. So re formetse yana ntho le go ba ruta gore ane jwale bana ba bantši e be re thusa ka di application tša go di university, but because of the issue tšeo tša gore ba bangwe a re senda dilo di certified they don't send o hwetse bile di closing date di tswalela ngwana application a ge se a fela ra bona gore no this method a yona. Then re are online, but online you can't help them because ba gole. So bona ba santse ithuta go ke apply. So in this AAF chatbot ngwana o gona go ibutsisha diputšišo gore e mo guide gore o apply jwang online. E tlo mmotsa gore okay ya website ya gore e tlo mo fa di link tšeo e tlo mmotsa gore o fila jwang form ye e di step by step le yena. So at least ngwana o na le the chatbot 24/7 a emele se se mahino a reng ke tlo bolela le wena ka weekend mo gare ga beke go bothata. And then re tla go ba ruta le yona that digital literacy ya gore gane jwale dilo tše dintši di diwa online re ba rute gore ba kgone go tseba go navigate the online system. Okay, o sa bolela ka go ba ruta go navigate the online system. Taba yo boletseng ka yona ya artificial intelligence yo hey re a tseba gore ga ya dumelela gore re thushe go ngwala e re ke ska re thushe e re dumeletse gore e re thushe ge re nyaka go botšheletse ditseng rena re ishumisha bošaedi re nyaka gore re ngwalele di assignment ba bang re nyaka gore re ngwalele le di exam. Exactly. Nko bolelele batho ba gore ishumisha bošaedi tle. Yeah, so ga o shumisha artificial intelligence remember gore those chatbot are there to provide support. They are not there go diela a di go replace wena. We still want to know what you think. We still interested in you gore o gone go tseba go navigate le go processa information. So go na le ntho ba ibitsa ethics, which is ke melao yeo ya gore ga o dira nto o e dire ka botho. So ge etla on ethics in using AI o ka se shumishe gore e go ngwalele di assignment, which is ye ya rena ya AAF chatbot. We have designed it in that way ya gore es ka go provide that information at like spoon feeding, you know, like regurgitating the information gore wena o no copy o paste. So e tlo go butsisha diputšisho gore okay o nyaka o re ngwalele ese tlo butšha re nyaka ngwala ese ka eng. So question tše di tlo latelang from mo ke question tša o diela gore wena o nagane. So ga o re no ke nyaka ngwala an essay ka malwetši ya maybe let's say hypertension, and then it lo go butsisha gore hypertension in what way o nyaka go ngwala ka hypertension o lebeletse di statistics tša yona gore na mo lefaseng ke batho ba kae ba be le yona or o nyaka go ngwala ka yona o raise awareness ya gore di symptoms ke tša mohutama. Then wena o busy wa araba o ntse wa araba ka mogo e compile information e tswa mo go wena. So that's ethical because
you kwena we feedile the most of the information, and then after then it lo go botsa gore o e nyaka ka structure sa mohuta so it will force you gore o bale le wena o kwishishe gore ke santse tseba structure se ke ngwalang ke tsebe gore santse ba etelele bokakang. a jolong gona le ba ileng gore re dumela gore a bo se mahine a gone gore ba bone gore ke shumisitse AI mo le gone go bona bjang. So dilo tse dintši tša artificial intelligence di na le ntho e re bitša gore ke di-prompts. So di-prompts ke gore mantswenyana a e le goreng re a tseba gore wena ke bolela le wena Sesimankoko, I'll never say those words. So I'm going to give you an example ka ChatGPT gore e rata this word insights. So everywhere there is this word insights. And then also e rata le go shumisha le di bitšang like a lot of like hyphens between the sentences ke no fa tšeo tše di easy gore so ntwe re lebelelang ke ene wa gore ba bangwe like o botšišitše gore okay ke boela back to example ke file ye hypertension gore hypertension ke ngwalele essay so e tlo ngwalela gore okay hypertension ke what e fetse ye dana le ntswelela gore for more insights ka hypertension this and that then motho go no bona gore oh ke a imaka essay ye mara ke a bona gore go tswella insights tše dintši le mafoko a gago ga o sa kopantšha ka mantswe o shumisha yona hyphen yewe then ke mo ba gone bona rawa mo ngwana o shumishitše artificial intelligence but di company tše dingwe tše le re bona or dikolo tše dingwe tše le re bona bana le let's say access to a lot of this technology stuff bana le mekgwa ya go gona gore ba rane essay yago it could be like nna ke tseba like turn it in le ge le gore yona a e go botse ka component ya AI but there are other ones tše le goreng di kgona go botsa ka AI gore ga o senda essay ya go mowe e kgona go botsa gore it was written like 95% ke AI and then 5% was human written. Exactly. Okay. Le dira moshomo mo botsetlhe go ka ona fatsa maphelo a bana ba bang kudu ka baka la gore o na le maitemogelo gore go gola o sena tshedimošo yeo go kusha botlhoko ga kakang o ka ba wa feletša o dirile diphoso bophelong ba gago ke nagana re bona le setlhopha se e leng gore le kopane la ra re dire se hai le tlo gola bana ba bantši foundation e thuša ba ga Ramphiri fela so foundation a rena gane usually it has been to I think 5 provinces in South Africa. Wow. Limpopo, Gauteng, Cape, and then Free State. Go Northwest, we've engaged only ka di radio slots. Because rena le di radio slots go rena le slot ko Mokopane FM, and then we once had a slot go Live FM go Northwest, and then we also have a slot go Segosese FM. So through the slots we re reach even a broader audience ya bana ba ba sekolo le batswadi ka lebaka la gore ba bangwe ho tjore no ipika nako e ba theletše mo radio ngwana go mara ke batswadi ba bantši ba le gore ba ile ba phone gore ba go botsa gore ke hweditše information e ke theletše radio le re ngwana o santse ya diengeleng so a se ya ga Ramphiri fela ke ya everyone in South Africa gore re kgone go thusa just not bana ba beng ka dikolong but le ba le gore they are unemployed or ba jere di gap ye ba sa inagana gore ba dire eng. Okay ka gore ga jalo lebile ba ikhotsa gape tshedimošo go taba ya ka Sesimankoko be exactly nna le re thusa kana mo gono gore ba ile goreng ke ba thiletše ba thobela FM ene ne ba sa tsebe gore dilo tše di gona today they will know because of you nena ke leboga go ba gona ga go le khone ka baka la gore ga se ga intšhire ka bolela ka lotse leng gore ke tša mahlale bona le go mo ileng gore go bolela ka tsona batho ba boela thoko e fela gona le baswa ba ileng gore ke nako ya bona ba nyaka go tseba kudu ka tsona ka baka la gore ke nako e leng gore ra ishumisha AI ke nako e leng gore re shumisha technology go se lekane le selo a rena pere lebelle gore go di gokaganya tša le ya go le gona ba le khumana bja so rena re gona mo di app tše ka moka tša di social media re gona ko TikTok re gona ko Instagram re gona ko Facebook if you just go to those le ko Twitter re gona ga o ka no type Alphas and Alpharins Foundation you will see our page and then also we are on WhatsApp. Our contact details go WhatsApp. It's 069 408 9610. Ke tlo di bušeletša ke 069 408 9610. And then le ka email ba ka kgona gore sendela email to info.aaf@octobus.co.za. Wow.
go le nako e leng gore re file yona go taba ya ka le Mankoko Baby go hlahla batho ba e leng gore ba theleditse ebile ba bogetše go YouTube gona bjale ke go lebogile kudu go leboga nna Sesimankoko tlhefo monyetla o le re fileng ona go a tlhokega gore re fele re kopana le batho ba go tshwana le lena ka baka la gore ye nako ke ya technology go leboga rena ka nnete re a leboga ke ka mogolong gore re fitlha ka gona mafelong ga taba ya ka le Mankoko Baby letšatšing la lekgono yo netefatša gore AI ga e go tšele mošomo ka baka la gore ge go ngwalela di-assignment go ngwalela exam nagana ge wena o ka sebe gona gore gore ga o sa tlhokega gore o be gona yone e tla no dira dilo tše ka moka re a go tlhoka re nyaka mogopolo wa gago nna ke Mankoko Baby theeletšo thekgo le lerato la gago dintira se ke leng sona go fitlhela re kopana gape nakong e tlang tata